Ya-aproba el Consejo Local ayer con el resolución ya pasa el Consejal Charlie Mariano, adres na Kongreso y también con el dos congresistas del ciudad, Canda Celso Lobregat y Manix Dalipe. Según con Mariano, por medio de su resolución, ya pide el Consejo Local na Kongreso para amenda con el Labor Code y procura ya elimina con el illegal práctica del endo na sektor privado. Considering the gravity of the endo problem, and considering that paltagat esfuerzo no sino ay abla additional laws que man treat ko este subject matter, we requested Congress and our two congressional representatives, I'm referring to the lower house, to legislatively address the problem by way of maybe amending the labor code and treating very effectively on the endo problem para po dia totalmente man eliminate ko na si endo. Según con Mariano, grande el papel del Congreso para poder resolver con este problema. Si Mariano y habla necesita descansar esta práctica por causa que hay desventaja para na mga empleyado. Y chenebes na causa pa este problema entre el relasyon del mga empleyado y di ila mga employer. There are actually many ways to circumvent the law, and I think many companies in the private sector front are doing this. So I think Congress has to be more clever than the violators themselves by amending the law and making sure that nobody escapes the provisions of law. Durante el diálogo del Consejo Local ayer con el director regional del DOLE, Cicinio Cano, donde discutí sila con este asunto, mismo si Cano admití kay rampante pa siyempre el problema de endo na sektor privado aquí na siyudad de Zamboanga. Pero hina-hina según el de la ahensya ta resolver con este, siendo ese también el orden kanila del presidente del país, Rodrigo Duterte. Pero según con Mariano, hindi lang este problema ta existi na sektor privado, sino mas que na gobyerno. Si Mariano y habla tapili también sila na Civil Service Commission para mira con este asunto. And insofar as the problem of endo being practiced by government itself, kita mga LGUs and GOCCs doing this, I think including the national government, this has to be addressed by the Civil Service Commission. With the end in view of eliminating, totally eradicating the practice of endo, because if this is illegal in the private sector, this must also be illegal as a practice in the government sector. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.